wajinga, watu walitafuta njia ya kumona Mungu, walijenga sanamu na kuzipanga majina na kuziabudu, eti ndiye Mungu wao. Zamani za kale zilikuwa za wajinga, watu walitafuta njia ya kumona Mungu, walijenga sanamu na kuzipanga majina na kuziabudu, eti ndiye Mungu wao. Zamani za kale zilikuwa za wajinga, watu walitafuta njia ya kumona